Poslovni magazin piše da je otac američke nacije Benjamin Franklin bio prvi koji je primenjivao ovo pravilo. Fokus ovog koncepta je jednosatno učenje tokom dana. Osim toga, Franklin je bio posvećen promišljanju i eksperimentisanju kako bi ostvario lični progres. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Franklin je 1758. godine izjavio da se najviše isplati ulagati u znanje. Nakon jutarnjeg buđenja je čitao i radio autorefleksiju, a kasnije tokom dana je nastojao da ideje pretvara u dela. Pretpostavlja se da ga je upravo ovakav način života učinio uspešnim. Osnivač konsultantske kompanije Impact, Michael Simmons, je inspirisan Franklinom razradio pravilo 5 sati. Govoreći o značaju učenja, Simmons je poručio da izostanak učenja najmanje 5 sati sedmično u 21. veku jednako je štetno kao i pušenje. S obzirom na značaj znanja, nije iznenađujuće to što su mnogi biznismeni prihvatili ovo pravilo. Jedan od njih je multimilijarder Bill Gates, koji godišnje pročita više od 50 knjiga. Još jedan multimilijarder, Warren Buffett, dnevno čita 6 sati, dok većina punoletnih Amerikanaca u proseku čita 20 minuta dnevno. Mogućnost pronalaska posla će sve više zavisiti o posvećenosti učenju, a na to ukazuju i na Svetskom ekonomskom forumu. Primjena ovog pravila podrazumeva da se dnevno 1 sat ili sedmično 5 sati uči ili stiču nove veštine, da se dnevno 1 sat čita, da se svaki dan zapisuje ono što se smatra važnim, te da se ideje primenjuju kako bi se shvatilo koje od njih su dobre, a koje nisu.